Mutumia wina ukuu wa miaka 35 kwa isito Reverend George Muthini Kaleli ulani mutabani wa kanisa ya AIC Ndalasiane Matu yata ni weka ilandu mango ya ulau umewa atongo ikumutethesia kwa milioni ile 5 sia kuikiwa mbio nzao uonetina wa kwethwa kwa atiana na ripoti ya matakitale thayu wake we muisioni aima kuikiwa mbio ingi matakitale mewetendesa kwa dialysis yengi mbioni siake ni kwethwa ni Ntheluvio Reverend George Muthini Kaleli yasia thitwa ye kwa dialysis kwa ilungu ya miaka 5 yu wala matakitale mekwa mbio imwe yake no nginyaje ikiwa ingi ni kana kuitana thayu wake musao no kutweleza mwaka wa 2018 Reverend George Muthini Kaleli na ulawi na ukuwa miaka 35 na inge mutavania ya kanisa ya AIC Ndalasiane Matu yata kauntini ya Masako na umia witano kuyando mango ya ulaume vo atongoi mavikie na umutethesia kwa kimanza cha milioni ile 5 besa sia kutethesia kwikiwa mbio kana kidney transplant ni kulasia kwa wonde ula unukuiwa wasia wakwa ngine na matune make atone kuungamana kwa kila winacho na vetha ve mundu utona kuungamia bilu isu kuyanana na wasia wa ndakitali oichula jiwe mbe wakwa mwinu na maite ona kwitho tena vina na kwitho ona kaundu kanini otekuya jamina na ungwata ngethwa ni thina ni munene na chalia ni kiumitie mwe wakwa kundu ni kulasia kwa ndaya ula utona kuungamana kwa wini vya uonde na utoni ni wangai atone kumbone usio kundu wakila winacho atone kunengane kwa ngo ya kwenda na ulau na ngai akamuyania na akimuongelela nundu uya uonde la twethe baithe wasua evi ngai no woka atunenga kuyanana na ripoti ya matakitali maisha make Kaleli memuisioni kethiwanda ikiwa mbio ingi matakitali mayongela kuwetendesa kwa dialysis ni kwitha mbio siake ni Ntheluvio ndakitali wasia ula menaguo nimekire dialysis kubikia muthia na yuthayo wakwa na mwe wakwa we muisioni ndethie na ngai akamulilikana oingi George asiethitwa ye kwa dialysis kwa lungu ya miaka 5 yuyu wala matakitali mekwa mbio imwe yake no nginya yikio ingi no kana kuitana thayo wake twi mwaka wa ngilile ninalikilwe ni mathina mwene wakwa ala ndae ni namba kumamana na kuthi sibitali ni wa Matu level 4 nipo na maniye kana nina thina wa sukali na kwambatwa ni thakame pala nina maniye mwaka ni ucio 18 kana nina thina wa mbio na kina tamaendea na kundita mbio kuka kubika mwaka wa 2023 ila na collapse iye na natwa wa hospitali ni wa Masako level 5 na nabi kama Masako nina manikie mbio siakwa nisiemiwe ni kuthukuma na mbewa oitionge weki bathukani na ola na atwange itwa wandawa na mbea kwa dialysis kuma mwaka ni usu wa 2023 kuka ubika monde o ulayu ndakitali kwa na ithimo ila mathima ake la mwai ni mamania kana mbie mwe ni ngubyo ndina utoni wa kuthukuma na ila nguthi kwa dialysis ila ni kawa wa keli na wa 5 kila chuma ni ma nengi option ingi yange kwe transplant ila ni kumwa mbuye mwe na ngimandi wenge nikiwe nikendete thea ni chenela zivo ina kabina kanini at a cost of milioni na nusu vilingi wa Mauvo Mutongoi TV kuma va kauntini ya Masako nye nita wa Ben Musau.